Balaos ng daraptan ng JDN Realty ang bloodletting program bilang parte ng Corporate Social Responsibility o CSR program. Ay ng balita. Matagumpeneng pesinayan ng JDN Realty Group kaya duwangan ng Philippine Red Cross ing banwahan a Give Blood, Give Love campaign ketiking New Point Mall, Angeles City. Nung nuka rin, may kakolekta lang 86 bags ng daya para karayang pasyente at ospital ang mangailangan. Tuturing niyang makabaldugan tradisyon ng kumpanya ing bloodletting drive. Amamiadalan para kareng volunteers, mall goers at miyembro ng komunidad na makapanampang sao. King temang Give Blood, Give Hope, Together We Save Lives. Dinikdiking ulaga ng balang patak ng daya, malyaring makapagligtas bi. Agpang kang Trixie Valdez, ing EHSS Manager ng JDN Realty Group. Community care goes beyond business. Balaos ng papatibe ng JDN Realty, inkarelang advokasya, king serbisyong pangkomunidad kapamilataning pamakisan netong at malasakit. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.